singkat itu horor, Pieces of Comedy. Itu memang karakter dari berburu hantu ya. Bentar lagi bakal aduh yudoan aduh 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 I'm not ada ya aduh jangan takut-takut ya kalau ada tadi kalau ada yes aja. Hei, Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada yang astagfirullahaladzim. Dengar tunggu. Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Wih. Siapa menarik aku? Pengen jodet. Di mana nih kan? Di rumah bang. Bakar tarik nafas. Aduh, ya, iya mak, siap. Tempat apa? Gedung kosong bang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada yang ngintip astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu walaka sumtu bika mantu ika toktu biromatika rahmarahimin ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Siap-siap di belakang. Belakang. Pecahin viewer 1000. Nah, itu terserah mereka mah. Itu astagfirullahaladzim. Ntar aku ngos-ngosan. Aku tumben kau mau makan. Allah. Aduh. Aduh ya Allah. Ntar lagi aku kesurupan nanti. Alhamdulillah ya. Episode kita dari udah sampai 30-an lebih. Udah 40, udah sampai Pekanbaru juga. Alhamdulillah aku belum pernah kesurupan sama sekali. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma laka sumtu bika man tujika tabtu bi rahmatika ya rahmin Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma laka sumtu bika man tujika tabtu bi rahmatika ya rahmin Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullahaladzim. Mana di astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi sini pun ada yang ngintip. Apa perasaan Pokemon jelek gua aja ya? Allah. Allahu Akbar.
Ini bukan Rika sih. Ini bukan Rika, ini kameranya blur. Ini kameranya blur ya, bantu share aja dulu. Ini blur ya, sumpah ini blur. Apa ini blur. I don't know. Ini blur. Oke, am I anjir, astagfirullahaladzim, kok blur lagi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahumma lakasumtu bika man tujika tabtu birumatika ya rahman rahim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Allahumma lakasumtu bika man tujika tabtu birumatika ya rahman rahim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Allahumma lakasumtu bika man tujika tabtu birumatika ya rahman rahim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma lakasumtu bika man tujika tabtu birumatika ya rahman rahim. Allah. Itu astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma lakasumtu bika man tujika tabtu birumatika ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bismika. Wih. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allah. Yang jelas SS. Jadi kapan? Sabuan tuh lah. Hah? Orang buruan tuh. Nampak urusan. Ada apa nih? Yang dapat tadi SS-nya? Nampak yang urusan. dapat SS-nya? Mana? Nampak. Yang dapat SS. Allah. Mana? Ini. Allah Akbar. Nampak ini. Yang dapat SS-nya. Yang jadikan avatar. Tadi ada lagi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Itu suara apa ya Allah? Nampak Allah. lagi. Allahu Akbar. Gila kali. Astagfirullahaladzim. Ada Astagfirullahaladzim. Ini ada screenshot. Biasanya ada orang screenshot. Itu apa ya? Nampak sembunyi. Itu apa ya, Wi? Ujung sana. Ini orangnya jauh-jauh. Astagfirullahaladzim. Ini udah sampai Riau. Jangan kirim banyak-banyak, Bang. Siapa itu? Jadikan avatar aja kalau bisa. Orang mana? I'm not. Aku capek sumpah. Ini udah sampai. Kejar lah kalau penasaran. Jauh-jauh. Bantu share aja dulu. Bantu share. Ya, bantu bantu apa? Astagfirullahaladzim. Bantu anuin. Udah habis dianuin. Dia mau. Aduh, apa sih namanya? Ya Allah, lupa aku. Astagfirullahaladzim. Kalau mau tapi aku nggak. Apa sih namanya, weh? Astagfirullahaladzim. Ini tetap ada kalau mau. Bukan diuting. Akan dulu, pasti datang ya. Iya. Kalau cahaya, Pak Rio, sumpah cahaya dari tadi aku nampak. Dari tadi. Di kanan aku. Hanya lah, ini hebat lah ini, tapi udah. Dicabut lah. Bukan. Iya. Tim. Kalau suara tadi memang ada yang nangis barusan, sumpah. Kalau kalian dengar, aku belum sempat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tempat. Aku belum sempat ngasih tahu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma lakasumtu bika man tujika tabtu birumatika ya rahman rahim. Allah. Allahu Akbar. Diusir. Suara apa itu, ya Allah? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Iya, jemuran. Di sini ada tempat orang tinggal, ya Allah.
Di sini ada orang apa ya? Orang yang setengah waras. Kalau kita bilang orang yang setengah waras. Pantauin dia, kawan dia. Orang yang setengah waras. Kayak mulai juga iya dulu. Oke. What's up? Wih. Oh. Aku pakai apa ya relaxnya? Sumpah aku ini belum relax sama sekali. Aku belum relax sama sekali. Ya yang setengah waras, sumpah. Iya ada apa? Kayak pius ini apa? Orang gila, orang gila. Ada Mama Allahu Akbar. Wih astagfirullahaladzim. Ya. Senternya nggak jelas. Jangan kasih dulu. Allah. Ya, bantu share dulu. Supaya bantu share. Banyak suara walet. Walet nggak ada. Oh iya ada. Tuh walet ya. Oh iya burung. Aku kira burung aku suaranya nggak kayak gitu. Kalau burung aku sih burung apa? Makasih lo Mister Ranger Coklat. Keren nama bang. Aku haters. Dia manja gitu. Jalannya nggak jauh-jauh. Hidung aku kayak apa ya? Visi bang. Ayo abang mau nunjuk-nunjukin ya. Oke. I'm not. I know. I'm jalan. Aku jalan dah. Berani ya? Yang ya. Oh berani. Ya memang dilarang. Mahal itu serius bang, 15 juta. Tambah flash HP bang. Tambah flash HP ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma lakasum tobika mentuju astagfirullahaladzim, bismikallahumma amin, bismikallahumma amin, ya Allah, bismikallahumma ada yang ngintip ya Allah, astagfirullahaladzim. Pas depan aku ya Allah, kaget aku, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, bismikallahumma amin, ya Allah, bismikallahumma amin, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma lakasum tobika mentuju. Allahu Akbar, Allah, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, tiap hari live. Nah, enggak. Kalau live biasa itu pasti kita tiap hari. Oke, gini aja. Banyak ngintip perasaan ya. Sumpah banyak ngintip. Banyak suara. Banyak ngintip. Banyak. Bakar ngintip terus ya. Sumpah. Aduh, bantu share. Bawa kenalan aja. Di mana nih bang? Di gedung bang. Di gedung. Aktifin flash. Oke. Kita udah aktif flash ya. Tapi senternya nggak nampak anjing. Senternya nggak nampak. Kalau akan nggak main ML itu biasanya kan, kalau ML itu biasanya apa namanya, senternya nggak nampak anjing. Kalau aku hidup flash. BTW lokasinya di mana ya? Pagi mindahin lemari anjing. Iya, mindahin lemari. Mobile Legend. Model Lex, model Legend. Ya, model Legend. Mobile Legend itu mod. Itu Lego. Bang Fakar kemenyan dong. Untuk apa bang? Mobile Legend. Oke. Untuk apa kemenyan sih? Main lilin? Enggak, aku tadi udah main lilin, sumpah. Aku tadi udah main lilin.